mu bigeragezo ibihagaze neza ziratambuka ugasigara wese maze Biblia yandikambira igisuzuguriro cyari kuri wowe ibitutsi bagutuka abagukoba bose abakwiga bose igihe kiraje uzabashaka ubabure bazabagiye uwiteka azaba yabaye mutabazi kandi arongera avuga ati aliongeza kusema azahanagura amarira yose ku maso atasema wewe ahanagura amarira atapanguza machozi amarira ariko mana nikuziriki ukibuka uko Daniel yumvishe icyo kigezeho arapfukama arasenga nawe ubyumvishe urapfukama urasenga urira Imana ayo marira warize ntabwo ari imfabusa Imana iri kuyareba Imana iri kureba haranditse ngo inaandikwa hivi ugiye kuzihanagura amarira yose warize utapanguza machozi yote ambayo umelia abibaza ko birangiye wenye walikuwa wanawazia kama inakwisha bazakureba bumirwa watakuona watashangaa bazakureba bumirwa watakuona washangaa bazakureba batanga watakuona washangaa iya wangu twari tuzi ndio ule mtu ambao tulikuwa utagira tunajua n'urutwara kwishima mwenye hawezi hata kujikuna utaragiraga n'inzu yo kuryamamo hakuwa hata na nyumba utaragiraga n'amazi yo kunywa hakuwa na maji burya ni wa wundi huyu ni ule oya ni we nyine yeye uwiteka mu mutaramumenya Bwana alimjua awali uwiteka mu mutaramumenya Bwana alimjua awali arashika urufatiro mbele dunia iweke msingi dunia haijakuwa Mungu alikuwa ese nawe ananijua Imana yakuzi wewe Mungu alikuwa anakujua hahirwa abo Imana yibuka heri wale ambao Mungu uko anakumbuka Imana yibutse Yona vile yibutse Mungu Nowa alimkumbuka Nuhu yibutse Nowa alimkumbuka Nuhu nyuma y'amazi arimbura umuzira w'amazi nyuma urimbura ya gharika kuangamiza umaze kurimbura alipomaliza kuangamiza ile wakati maze Imana iricara Mungu atekereza alikaa akawazia ngo yibuka Nowa alimkumbuka Nuhu aravuga ati harya sema bimeze gute iko je hanyuma maze akamisha amazi ngo nyuma akikausha Akakamya amazi. maji yayakamije kubera iki kwa nini Mungu alikamsha maji kwa nini kubera yari yibutse Nowa sababu alikuwa anamkumbuka Nuhu ijambo ry'uno munsi rero neno la siku ndagira ngo mubwire icyo Imana ateguye uno munsi nataka nikwambie chenye Mungu ametuandalia siku ya leo ibyo twe turimo tuvuga wakati tulikuwa tukisema burya nta kahise ni wakati ariko uliopita. biravuga ngo abahanuzi b'Imana Biblia inasema wanabii wa Mungu bamenya ibyahise wanajua yenye imepita bakamenya ibiri kuba wanajua yenye bakamenya inafanyika n'ibizaba wanajua na yenye kandi itakateka bitaraba na niyo haijakuwa mpamvu usanga ari igihe umuntu avuga ijambo ndio hano maana aho kugira ngo rihindure umuntu ubiri neno ili iweze kubadilisha Mungu umuntu rimukomeza azigera afata impano aweze kuwa ushinga uko nanjye bivuze aseme Mungu shukuru kwa sababu unasema hivi yibereye mu rugo naona mtu anakaa iyo kwake babwirije nijye bavuga wakati wanahubiri ibyo wanasema bavugaga nijye babe kuvuga vile yenyewe alikuwa anasema nsigira nicaye ndi kwinywera wakati ari kumwe nawe nilikuwa nakunywa kubera ijya rya kwa bavuga pamoja gusa sana kwa nini igihe anasema nicaga muri ya nzu y'umupfakazi wakati nilikuwa ndani na yale ujya gushukashuka abagore atagira ubwenge mbona nilikuwa na mambo yameharibu akili mbona sikukuwa pamoja hamwe nawe mbona sikuwa na ariko ijambo rikubwira uhindukire kusudi nani kuambia ubadilike wanigera bari kuvuga walikuwa wanasema basegenzaho waraye wanakusema mimi nilishinda pamoja nao mwagiye mwumva mlikuwa nasikia mukemera mugahindukira mnakubali mnabadilika tunafanya mapenzi ya Mungu Biblia inasema Shimei yari umwami alikuwa mfalme ariko mu minsi ye lakini kwa wakati wake alijikamata mubaya ukwitwara nabi kwe kujikamata mubaya umwami Dawidi nyuma mfalme Daudi amaze gutanga alipokufa ariko agenda yimitse umwami Salomo alienda na akimiliki mfalme Sulemani wakati Sulemani alimiliki aragenda ajya mu gitabo arabara alienda ndani ya kitabu na kuhesabia burya nikwambie umuperezida atanze akava cyangwa akarekura akava ku kama rais anakufa au anaachilia kazi undi muperezida ukurikiye cyangwa usimbuye rais mwingine mwenye anamgomboa araza agakurikirana ibibazo byari bisana Bye.
amen. Mbere yo kugira icyo dukora n'icyo tuvuga cyose, mbere ya kitendo chote wala masemi yoyote, turahagurutswa no kubaha Imana. tasimamishwa na kumheshimu Mungu. Igitabo cy'abami ba mbere, Tasoma Wafalme wa kwanza mstari wa pili, sura ya pili mstari wa 36 hadi 38. Wafalme wa pili Wafalme wa kwanza sura ya pili 36 hadi mstari wa 8. Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ubwire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi k'Idironi, uzamenye neza utazabura gupfa. Amaraso yawe azaba ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza uko uvuze nyagasani mwami, niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Amen. Wera Mana y'ukuri kandi y'urukundo rwinshi, tugushimiye uri Imana igira neza. Urukundo rwawe ntirugira akagero. Wakunze abahungu bawe n'abakobwa bawe, wemera ko hagaragara kuri mu minsi bagihumeka muka bazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe risome mu matwi yacu, wino dukuremo umutsima uno munsi. Wa Mana we umenya ibyo kurya n'igihe mu gihe cyabyo, ngaho nongere tugenere igerero ry'uno munsi, maze turi imbere yawe dushima tubyinagira nka za nyana, maze dutahe dushima kandi tuvuga tuti burya yariwe. Igaragaze nk'Imana, guhesha icyubahiro muri byose, uko wari uri nta nikuri kandi kuzahora. Ngaho no mwami tukugireho umugisha, naba ari twe naba ari twe, wowe mwami aba ari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yambaje mu izina ry'Umwami wacu n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Murashobora kwicara. Weza kuketi. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dushimiye Imana idushoboje. Tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha. Dushimiye Imana kandi namwe ibashoboje. Tena aliyowezesha. Dushimiye Imana yemereye muri data. Tunamshukuru Mungu aliyemkubalia ndugu Theo kuba ariko natwe uno munsi kusanyika pamoja nasi. Imana yabikoze ntihabwe icyubahiro. Aliyefanya apewe heshima ndani ya jina la Yesu Kristo. Mwakiri ntashyo za muke wacu. Pokea salamu za dada yetu uri North Carolina. Ndeko North Carolina. Mukomeze kumwibuka. Endelee kwa kumkumbuka. Nubwo umwana we akirwaye, mtoto angali mgonjwa, ariko tuzi ko yamuzuye aliyemfufua izakomeza gukora ibitangaza. Ataendelea kufanya muujiza. Ati kuki yavuze ko yamuzuye? Mutajiulize ati kwa nini anasema Mungu alikuwa bamubitse bakaduha message. Niona walileta habari yake ambayo inasema mwana we yapfuye, mtoto amefariki. Ariko ntabwo bajya bandika umuntu ngo rest in peace atarapfa. Hawawezi kuandika mtu apumzike ndani ya amani na haya kufa. Ohereje amafoto menshi, walituma picha nyingi ibimenyetso byinshi na vinavyoonyesha kwamba kifo cha ule mtoto. Ariko mu kanya azatubwira ngo burya mwana ariho. Muda waliweza kutuambia kama Umwami yari wabikoze. Acha tumshukuru Mungu. Ibisigaye azabikora. Mwenye kubaki atafanya. Imana yacu nihembura. Mungu wetu ndio ambaye kandi Imana yacu niyikomeza abananiwe. Anaweza kupa nguvu wenyewe. Imana yacu nihaza abashonji. Mungu ndio mwenye anashibisha wenye njaa. Nihumuriza abihebye. Ndio mwenye anafariji wenye kukata tumaini. Twumva amagambo. Maliza siku tusikia maneno. Akomeza abagenzi ambaye anaimarisha wasafiri ndani ya safari. Twumva amagambo. Maliza siku tukisikia maneno. Twumva ijambo ry'Imana atari amagambo. Neno la Mungu si maneno. Ahubwo ijambo ry'Imana ari imbaraga. Mungu ni nguvu. Iyo mbaraga rero nguvu sasa. Bihindura. Inabadilisha. Ibintu bikaba uko bitari biri. Inakuwa uko
anasema yahuye n'imbaraga ihindura. alikutana na nguvu Amen. inayobadilisha. Ejo twaganiriye amagambo Jana tuliyazungumza maneno atari yoroshye, yenye haikukuwa nyepesi. yarimo aduhugura Alikuwa akituonya, atubwira ati tuambia ingaruka matokeo zo kutumvira ambayo ya kututii Imana Mungu ntabwo ari nziza. haiko Burya ibyo ukora byose matendo yako bifite yote ingaruka, ina matokeo, yaba ari byiza iwe mazuri yaba ari bibi, iwe mabaya, byose yote bifite ingaruka. kuwa na matokeo. Rero twarebye ingaruka Tazama matokeo z'abatumvira wenye hawatii batari nziza. kwamba matokeo ile si Biblia nzuri. itubwira ati Biblia inatuambia kwamba hari abantu binjiye muri watu kwigishwa ambayo waliingia ndani yetu ngo ni abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu ngo bakagenda bomora uruguma rw'intama z'Imana tunza jeraha ya kondoo za Mungu baruca hejuru, wakipita juu uruguma rwanga gukira jeraha ikupona kubera abakozi babi, sababu ya watumishi kubera abashumba babi. sababu ya Erega waongozi wabaya. nituvuga intama Tunaposema tujye tuvuga kondoo n'abashumba, tuseme kuko ijambo ry'Imana ni inkota iyikubise ntibabarira, ikubite wowe ikubite njyewe kugira ngo itugarure ili aturudishe kwenye mstari tunganye akutengeneze tube uko ishaka. mame kama vile anavyopenda. Amen. Tube uko ishaka. Tuwe kama vile anavyopenda. Urebye mu gitabo cya Esteri, Soma kitabu cha Esteri. Mwamikazi Vashiti Bikira Malkia Vashti ariwe mugore wa Ahasuwerusi, mke wa Ahasuwerusi, ntabwo yagomeje kuba umwamikazi, kuendelea kuwa malkia, atagomeje kuba umwamikazi wa Ahasuwerusi kuendelea kuwa malkia ya mfalme kubwo Ahasuwerusi kutumvira kwa sababu ya kutotii. ijambo ry'Imana avuga ngo Neno la Mungu linasema bagore mugandura wanawake mheshimu mwumvire abagabo banyu muri tii yose, waume wenu kwa njia ariko yote. Vashiti Lakini Vashti yasuzuguye umutware we, alizalau mumewe, baravuga bati walisema ya kwamba ntabwo ari wasuzuguye gusa, akuzalau wewe mwenyewe asuzuguye pekee, abagabo bose muri uyu mudugudu, akuzalau wanaume wa nchi ahubwo kugira ngo abagore bose ili wanawake wote bazabashe kujya bubaha. waweze kuwa na heshimu. Andika inzandiko Andika barua mu ndimi zose, ndani ya lugha tofauti, ururimi wumva, kwa lugha ambayo ururimi utasikia, yumva, kwa lugha ambayo ururimi utasikia, wese abasha kwa kumva. lugha ambayo itasikilikana. Vashiti Vashti ntazongere kwitwa ataweza umwamikazi kuitwa umugabo wa malkia ya Bwana Ahasuwerusi. Icyo cy'ijambo ry'Imana Ile ilikuwa wakati ya bereka kutubaha inatuonesha kutotii kama ina matokeo. twarebye mu gitabo cya Petero, Tuliona ndani ya kitabu baravuga cha ati Petro abantu benshi watu wengi n'abakozi benshi watumishi wengi babwiriza kama wanahubiri usanga buzuye akanwa kabo kuzuye kinywa yao imejaa matukano by'abatuka bagenzi babo, tukana ariko wenzao. bikavuga Lakini ngo Biblia inasema na Mikayeli na Mikaeli umumarayika mukuru malaika mkuu udahangarira ambaye hakusubutu, mbese aba bantu bameze nk'inyamaswa wale watu ambao batagira kama ni wanyama bahangara gutuka abanyacyubahiro, ibyo bintu babikura ile matusi wanaitoa Amen. wapi? Ibyo bintu babikura Ile matusi wanaitosha wapi? abatari bahari ejo Wenyewe hakukuwa hapa n'abari jana. bahari, Wenyewe walikuwa ni kubibutsa wakumbusha mwumve iryo jambo. ili muweze kusikia ile neno Kumva ejo. ambayo tulisikia jana. Ni ijambo ry'Imana, Ni neno la Mungu, ntabwo ari ijambo rya dusa, haiko neno la tusabe, ntabwo ari ijambo rya dusa. haiko neno la tusabe. Obadiya aravuga ati Badia alisema hivi, ntukishime kuri mwene so, usifurahi juu ya nubona agize mwenzako. ikibazo Ukinapoona napata ukabona shida, agize ingorane, unaona napata na shida, ntukamwishime mu minsi y'amakuba, usifurahie tabu kuko zake, umwami Imana imuzi sababu Bwana Mungu anamjua, iyamuremye aliyemuumba ikamushyira ku isi, na amemweka bizi ulimwengu, itangiro n'iherezo ryo. anajua mwanzo na mwisho. None weho urinde Sasa unyishima wewe hejuru. ni nani ambao unamcheza juu? Bibiliya avuga ati Biblia inasema, twarebye tulitazama ijambo rivuga riti tena inayosema niba mwene so akugiriye nabi, kama ndugu yako anakutendea yaba ari maovu, umuvandimwe, akiwa wa karibu, usange umugure. muendee muone. Niba akumviye Kama nakutii, uramugize amahirwe, napata uheri, ubonye mwene so mpata ndugu yako ambaye mtaendelea Niba pamoja na safari. atakumviye, Kama hakutii, muteze undi, muletee mwingine. mube babiri. Mube wawili. Niba atakumviye, Kama hatii, ushake undi. tafute mwingine. Niyo mpamvu dufite abakozi Ndio b'Imana maana tuna watumishi wa na mbere na mbere, Na kwa mwanzo, abere bagiraga
abacamanza, wateule walikuwa na wahukumu, bakagira abajyanama, walikuwa na washauri. ariko abantu bubu Lakini watu wa leo ntabwo bacyumva abajyanama, hawatii ntabwo bacyumva washauri, abakozi b'Imana. hawatii watumishi wa Hari Mungu. n'abaza gusenga, Wenyewe wanakuja Bibiliya kuabudu. tubwira ngo Biblia inatuambia erega ngarukuza gutata umudendezo w'abera, ni kukuja kupeleleza muhuru wa watakatifu. baza kureba, Wanakuja atari kuona. gushaka kwizera, Hapendi ahubwo kuamini, bakeneye gutata umudendezo wanakuja w'abera. kupeleleza. Abo bakagenda bakwiza amagambo hanze, Wanaenda wanatosha maneno bakavuga ibintu nje. hirya no hino, Wanasema maneno kama ugasanga ayo magambo ntabwo aba ku kama murimo, ile maneno ahubwo ayo haitajenga magambo ari kazi. gusenya umurimo Ile ni w'Imana. maneno ya Nuko kubomoa kazi ya Mungu. biratubwira ati Bibiliya abakozi b'Imana baraboroga, Mtumishi wa Mungu wanalalamika sababu kazi ya Mungu inazaraulika hapa ulimwengu. Tukubali, twakwemera, hatuwezi kukubali, twakumva icyo Uwiteka tubwira, tunaweza kusikia tukabasha kumva ijambo ry'Imana na rivuga tunasikiliza neno la Mungu, ko igihano kiri kubanza kumva sababu ghadhabu iko juu ya watu ambao atari cyiza. ni adhabu mbaya. Imana ko yaduhaye ibyiza, Mungu alitupatia vitu vizuri, yewe Adamu na Eva, Adamu na Hawa, ko mwari muri Edeni na tulikuwa ndani nziza, ya bustani, Imana ikeneye ko na iba Mungu nziza, alikuwa anapenda bustani ya Edeni kuwe mukarya nzuri. ibyo kurya byaho Kula mutabije. chakula bila kuchoka. Niki cyatumye mutumvira, Nini habari acha mukava hakutii. mu murongo w'ijambo Ukatoka ndani ya ry'Imana, mstari ya neno la Mungu. mugakora ibyashinganywe. Unafanya machukizo Ijambo makosa ry'Imana yenye rituvuga kukataza. kuvura. Neno la Mungu inanionya nawe inakuonya. Rivuga riti Ikisema hivi, tureke ibyo tuache yale yote bibwira ambayo tunashauri ibidushukashuka ile ambayo inatushawishi bitari byiza, haiko mambo mazuri, tubireke. tuiache. Ijambo ry'Imana ryaravuze ati Neno la Mungu lilisema abantu baritamarariye watu wanakaa ngo kitako, bumva ko ari abatunzi, wanasikia kama ni babona bafite watajiri, amafaranga menshi, wanaona wana mali, bakaba bafite imyambaro myinshi, wanaona wana mavazi, bakaba bafite amazu ahenze, wana manyumba ya bakatamarara, kifahari, wanakaa bakibaza kitako. ko ariko bizahora. Najua ya kwamba Ariko itaendelea Biblia vile. ngo, Ni Biblia inasema iyo umuntu amaze kuva mu mwuka we mtu anaondolewa akajya ahacecekerwa, anapoingia nta kwenye na kimwe kasi atwara. ambapo atanyamaza, hatachukua Ibyo bimushukashuka ile ambayo inakushawishi nta mumaro haina mafaa. biba bikigufitiye. haina mafaa kwako. Reka dukore umurimo w'Imana, Acha tutumike kazi ya Mungu, dukore icyo Imana ishaka, tende kazi ya Mungu kama vile Hanyuma, Mungu anapenda. tubashe kugenda, Kwa mwisho tuendelee, kuko Uwiteka avuga sababu Bwana Mungu anasema, cyangwa ijambo ry'Imana rivuga riti neno la Mungu inasema Uwiteka agiye kuza vuba, Bwana anakuja upesi, araje vuba. anakuja upesi. Usome mu byahishuwe Soma Ufunuo, n'ibindi bitabo birabivuga, vitabu vingine ntabwo kadhaa atiza ngo yanasema tubitekereze, yeye hakawie kama Araje vuba. anakuja upesi kugira ngo agororere buri muntu ili wese alipe kila mtu ibihwanye n'ibyo yakoze. kulingana na matendo Buri yake. muntu wese Kila mtu imirimo yakoreye muri iyi si, matendo yake hapa ulimwengu, yaba myiza iwe matendo yaba mazuri, mibi, iwe matendo nava mabaya, kuri iyi si akitoka ulimwengu bizagenda umwerekeje, aenda ikimsindikiza, genda umwerekeje. yenye itamsindikiza. Ese iyo mirimo yawe ni myiza? Sasa matendo yako, Ese iyo mirimo yawe matendo yako irakwiriye? inastahili. Wumvishe amagambo avuga ngo duhunge, Sikia maneno yanayosema ntabwo tukimbie, turahungira ku bantu. hatutakimbia kwa Guhunga watu. twumvise tuva mu bitoro byo mu bindi, Kimbia ni kukimbia Guhunga. kutoka fasi, twumvise ko atari ukuva ku muntu ajya haiko ku wundi. kutoka kumutu au kwenda kwa mtu mwingine. Guhunga Kukimbia twumvishe ko ari guhungira mu ijambo ni ry'Imana. kukimbilia ndani ya neno la Mungu. Amen. Amen. Guhungira ku ijambo ry'Imana. Kimbilia ku neno la Mungu. Rero ubwo Branham ava ku ijambo ry'imyuka iyobya, Kama wakati Branham alikuwa anasema kwa yatubwiye ko ndoto zinapopusha, hazaduka abantu benshi alisema ya kwamba kutatokea watu bavuga wengi ijambo ry'Imana, kisema neno la Mungu. ngo rega ngo Yesu ngari hano, Yesu yuko hapa, rega ngo Yesu ngari hano, Yesu yuko hapa. ariko ngo iyi myuka iyobya Lakini zile roho za kupotosha mchunguze ya kwamba kama zile roho kiri kuva ku Mana. inatoka kwa Mungu. Umugaragu ukiranuka Mtumishi mwenye haki arahirwa, ana uheri kuko kwa sababu ahagaze neza anasimama mu vizuri ijambo Imana yamuhaye. ndani ya neno ambayo Mungu Yemwe ametuma. bakozi b'Imana, Watumishi wa Mungu, yemwe bera b'Imana, wateule wa Mungu, wadada, yemwe bene data, wandugu. Uwiteka aravuga ati Bwana Mungu anasema buri muntu ahagarare mu mwanya we. asimame mu nafasi Ese ko yake. agiye kuza, Ona anarudi, ko Yesu agiye ona kuza, Yesu anarudi. azagusanga mu mwanya wawe, Kutana ndani ya nafasi yako, azagusanga mu mwanya wawe. kutana ndani ya nafasi yako. Njyewe nongeye kwibuka muri data Obedi, Mimi namkumbuka ndugu Obedi
Ngendahayo. Mkubwa wa Ngendahayo. Yari umusaza mwiza. Alikuwa mzee mzuri. Abamuzi wanaomjua. Yari umusaza ukuze. Alikuwa mzee amaze kugira imvi kabisa ubona ko ari umusaza. Na nyere nyeupe. Ari gukomeye kama ni mzee. Kandi uhagaze neza mu ijambo ry'Imana. Tena alikuwa anasimama vizuri ndani ya neno la Mungu. Alisema. Nongeye kwibuka ijambo yavuze. Naongeza kukumbuka neno aliwahi kusema. Yesu aje guhana abakobwa batarenze. Yesu anakuja kuadhibu wa bikira wasichana wenyewe hakuchunga bikira wao. Aravuga ati ribaza ngo ntabwo uri umukobwa. Wewe utajiuliza eti wewe hauko msichana. Ariko aravuga ati jewe ndagakobwa. Lakini alisema mimi niko binti. Wanaje ndagakobwa. Na mimi niko msichana. Nawe ibaze uwo mukobwa. Ujiulize wewe. Imana yeye gusiga umusani w'icyubahiro mwinshi. Heshima yako. Akaza mwisi. Aje gucungura ugakobwa. Kuja kukomboa kaya msichana. Najua jinsi mimi ni mrembo. Najua jinsi mimi ni mrembo. Turi abakobwa b'Imana. Msichana wa Mungu. Ntabwo bakobwa uri umugabo. Utaweza kupoza. Hakobwa umukobwa. Hakobwa umukobwa. Twarakowe rero. Agakobwa k'Imana. Amen. Agakobwa ati niko msichana. Umvishe iyo message. Sikia ile ujumbe nyuma. Mungu awabariki. Agakobwa k'Imana. Msichana wa Mungu. Turinde ubwari. Tuchunge ubikira. Twere kwanduza ubwari bwacu. Tukaharibu ubikira wetu. Tuweze kuichunga. Kwa sababu Bwana anakuja. Tena atachukua yule binti bila lawama. Cyangwa umubanya. Yani mkunja. Amen. Amen. Iryo jambo twatari kumva. Hiyo ndio neno ambalo tulikuwa tukisikia. Ingaruka zo kutumvira. Matokeo ya kutotii. Ntabwo ari nziza. Haiko matokeo mazuri. Ntabwo ari nziza. Haiko matokeo mazuri. Ahubwo ni mbi. Ni matokeo mabaya. Simame ndani ya nafasi ya neno la Mungu. Buri muntu mu mwanya we. Mtu unafasi yake. Tuvuge ibikwiriye. Seme inayostahili. Ibikwiriye. Tende inayostahili. Nkuko Zaburi kama vile Zaburi inasema. Umuntu uzatura ku musozi w'Uwiteka. Mtu ambaye atakaa kwenye mlima wa Bwana. Ni umuntu utandu. Ni mtu ambaye asichafuke. Utagenda shushi mwenye apeleke habari. Ariko runaka muramuzi. Fulani ariko runaka unamjua. Ariko runaka. Fulani. Kwa buri munsi. Mbona kila wakati unamsikia. Fulani ngoja mutiri mureke gusa. Numva mwanze. Ngoja kumwaga kwawe. Ntacyo bimaze. Nibimwanira mukuru. Amen. Nujya kumwanga ikiri cyane. Nujya kumwanga ikiri igihumbi. Ibigeragezo. Ingorane. Ku bana b'Imana. Nizo mbaraga. Nizo mbaraga. Yewe yabyumvise. Ngasanga ibibazo biri kuri iyi si nta gihombo bintera nta n'ikibazo bimbwira bimbera imbaraga kuko biravuga ngo iyo umuyaga kirahengama iyo gihengamye ibirago kigiye kugwa ahubwo gishinga umuzi kikamanuka umuntu ukagera kure watangira ukamvuga wongera agahengama umuntu ukamanuka igiti kikamanuka abakavuga turabizi byarangiye murabizi byarangiye ariko guhamagara byarangiye nihoze guhabwa imbaraga haleluya amen mu ngorane mu bigeragezo iyo bihagazemo neza ziratambuka ugasigara wese maze Biblia yanjye ikambwira igisuzuguriro cyari kuri wowe ibitutsi bagutuka abagukoba bose abakwiga bose igihe kiraje uzabashaka ubabure azaba yagiye Uwiteka azaba yabaye umutabazi wawe kandi arongera avuga ati aliongeza kusema azahanagura amarira yose ku maso atasema wewe ahanagura amarira atapanguza machozi amarira ariko mana ndikuzira iki
uhanagura amarira yose warize. Panguza machozi yote ambayo umelia. Abibaza ko birangiye. Wenye walikuwa na wazia kama inakwisha. Bazakureba bumirwa. Watakuona watashangaa. Bazakureba bumirwa. Watakuona washangaa. Bazakureba batanga. Watakuona washangaa. Iya wangu twari tuzi. Ule mtu ambaye tulikuwa tunajua. Twari bakwishima. Wewe hawezi hata kujikura. Utaragiraga n'inzu yo kuryamamo. Hata na nyumba. Utaragiraga n'amazi yo kunywa. Maji. Ni wawe. Huyu ni ule. Oya ni wenyine. Yeye. Uwiteka mumenye taramumenye. Bwana alimjua awali. Uwiteka mumenye taramumenye. Bwana alimjua awali. Urufatiro. Mbele dunia iweke msingi. Dunia haijakuwa. Mungu alikuwa ananijua. Mungu alikuwa anakujua. Ayirwa ab'Imana yibuka. Wale ambao Mungu anakumbuka. Imana yibutse Yona. Yibutse Noa. Alimkumbuka Noa. Yibutse Noa. Alimkumbuka Noa. Nyuma y'amazi arimura umuzira w'amazi nyuma ya gharika kuangamiza. Umaze kurimbura. Alipomaliza kuangamiza ile wakati. Maze Imana iricara atekereza. Mungu alikaa akawazia. Ngo yibuka Noa. Alimkumbuka Noa. Aravuga ati harya sema bimeze gute? Iko je? Hanyuma maze akamisha amazi ngo nyuma akikamisha maji. Yayakamije kubera iki? Kwa nini Mungu alikamije maji? Kwa nini? Kubera yari yibutse Noa. Sababu alikuwa anamkumbuka Noa. Ijambo ry'uno munsi rero. Neno la siku. Ndagira ngo mubwire iki Imana teguye uno munsi. Nataka nikwambie chenye Mungu ametuandalia siku ya leo. Ibyo turimo tuvuga wakati tulikuwa tukisema burya nta kahise. Ni wakati ariko biravuga ngo abahanuzi b'Imana Biblia inasema wanabii wa Mungu bamenya ibyahise, wanajua yenye imepita, bakamenya ibiri kuba, bakamenya n'ibizaba, wanajua na yenye kandi bitaraba na haijakuwa. Niyo mpamvu usanga ari igihe umuntu avuga ijambo hano, ndio maana Mungu kugira ngo rihindure umuntu, ubiri neno ili iweze kubadilisha umuntu rimukomeza aweze kuwa mushiga uko nanjye bivuze. Mungu shukrani kwa sababu unasema hivi. Yibereye mu rugo, naona mtu anakaa iyo babwirije nige bavuga, wakati wanahubiri wanasema bavuga nige babe kuvuga, yeye yeye alikuwa anasema cyane ndi kwimura wakati nilikuwa nakunywa bora ndio pamoja sana. Kwa nini anasema muri yanza mupfakazi wakati nilikuwa ndani na yale kashuka kama atagira ubwenge, mbona nilikuwa na mambo ya bila akili, mbona sikukuwa pamoja nawe, mbona sikuwa na raha ya kujamani kumbira uhindukire kusudi nani kuambia ubadilike. Wanijia bari kuvuga walikuwa wanasema wanakusema mimi nilishinda pamoja nao, naje mwumva mko nasikia mnakubali mnabadilika, tunafanya mapenzi ya Mungu. Biblia inasema Shimei yari umwami alikuwa ariko mu minsi ye, lakini kwa wakati alijikamata mubaya, ukwitwara nabi kwe kujikamata mubaya. Umwami Dawidi nyuma mfalme Daudi amaze gutanga alipokufa akagenda yimitse umwami Salomo, alienda na akimiliki mfalme Sulemani. Wakati Sulemani alimiliki, aragenda ajya mu bitabo arabara, alienda ndani ya kitabu na kuhesabia. Acha nikwambie, umuperezida atanze akava cyangwa akarekura akava ku, kama rais anakufa au anaachilia kazi, undi muperezida ukurikira cyangwa usimbuye, rais mwingine mwenye anamgomboa araza agakurikirana ibibazo byari bisanzwe, anakuja kwenye kiti anafuatilia swali na matatizo yenyewe zilikuwa. Huyu mtu mwenyewe iko ndani ya gereza, yazira agakina, alifia hiki. oya nibyo kuko arabizira, kweli anastahili kufungiwa. Umurikije ibibazo ibye, yeye kufuatana na shida yake, yeye anafungwa bure. President anafunga abantu 50, nasikia rais yafungwa 50, aliona ni ese bako bagafungurwa, sikubali na wewe utoke ndani ya ukabantu ukava muri ibi, unatoka ndani ya utumwa. nuko Salomo birebye, Sulemani alipobitazama aravuga alisema Shimei iyubakira inzu, jenga nyumba, iyubakira inzu, jijengee nyumba, ikubere ubuhungiro, kuwe makimbilio yako, uyibe ukae ndani. urabyumva neza, nasikia vizuri, uyibemo, ukae ndani, kuko ibintu wakoze, kwa sababu matendo yako ni vibaya, byagomba kukwicisha, ingelikuuisha, byagomba kukwicisha, ingelikuuisha. ntabwo ari ibyo gutuma ubaho, haiko ije kuacha na unaishi. Sasa iyi nzu ugende uyigumemo, hii nyumba utaikaa ndani, uyibemo, ukae ndani, uyibemo, ukae ndani. umunsi wayivuyemo, wakati utatoka ndani, uziturwa ibyo wakoze, utarudishiwa mabaya yako yote, uzapfa nakabuze, tena utakufa bila shaka. Unasikia? umunsi wayivuyemo, wakati utatoka ndani, erega ya mafuta, hii mafuta nuko birimo, ni kwa sababu uko ndani, aka gasura ufite, sura nuko birimo, ni kwa sababu uko ndani. Toka ndani uone, toka ndani uone. Shimei alisema
mwami mfalme uko bivuze kama vile unavyotamka nzabikora nitaifanya. erega natwe turi kwiyubakira Na sisi tunajijengea, natwe turi kubaka na sisi tunajenga. kandi iyo nzu uri kubaka Ile nyumba ambayo unajenga ndio itakuwa makimbilio yako. iyo nzu Ile nyumba irakomeye cyangwa iroroshye iko nguvu au iyo nzu yawe imeze gute ile nyumba yako inasimamaje? iyo nzu yawe imeze gute Ile nyumba yako inasimama hari namna umugana gani? tubwirije avuga ati Kuna mtumishi ambaye alituhubiri amaturo utanga sadaka yako icyacu mutanga moja ya 10, bavuze ngo ni amafaranga yo kubakira inzu mu ijuru wakisema ni pesa ya kujengea nyumba. Utakutana ile nyumba watanga iyo nzu yawe imeze gute utakutana na ese simama, watanga iyo nzu ikomeye utakutana ile nyumba ese inasimama watanga iyo imara, nzu yoroheje utakutana ile nyumba ese inasimama watanga iyo imara, nzu iri mu cyerekezo wanatira abandi utakutana ile nyumba utaweza cyangwa watanga iyo nzu ifite igisuzuguriro utakutana ile nyumba nawe wagerayo kugira ngo uteye ikimwaro na wewe ukifika huko unakutana na oya turi watu kubaka tunajenga. nawe umenya inzu iri Na kubaka wewe ujue nyumba ambayo Kandi unajenga, kubaka. ile nyumba ambayo unajenga n'ubuhungiro bwawe ndio makimbilio yako. nuko Kisha Salomo aramubwira ati Sulemani alimwambia ubaka iyo nzu jenga ile nyumba kandi uyibemo tena ukae uyigumemo baki ndani. umunsi wayivuyemo Wakati utatoka nta ndani, kabuza bila shaka no gupfa uzapfa utakufa. kandi uramuka upfuye Wakati utakufa, acha niwaambie nuramuka upfuye unapokufa uzaba wizize utakufa kwa ajili Hakika yako. Imana atavuze se Kuko chenye neno Hari Mungu ibyo anasema. Kuko hari chenye icyo usigaje kuko chenye unabakia amaraso nacho yawe rero damu yako. Salomo aravuga ati ntazambarwe Sulemani alisema isihesabue juu yako. aravuga ati ntazambarweho Alisema ile damu yako kuko nta isihesabue ijambo juu yako. ry'Imana ritakubwiye Kwa sababu neno la Mungu liko nta ndani yako. cy'Uwiteka atatubwiye Kuna chenye Bwana Mungu kandi nta akutuambia. cy'Uwiteka ataduhaye Kuna chenye Bwana Mungu nimba ari akutuambia. isabuni Kama ni imbere y'Imana irahari sabuni mbele ya Mungu iko. nimba ari amavuta Kama imbere ni y'Imana mafuta irahari mbele ya Mungu mafuta nimba iko. ari uburoso imbere y'Imana Kama irahari ni broso mbele ya Mungu nimba iko. ari imyambaro Kama imbere ni y'Imana irahari mavazi mbele ya Mungu iko. ese wambaye ubusa Sasa unavaa imbere uchi. y'Imana habuze iki Mbele ya Mungu nakosa nini? ubuze isabuni Nakosa sabuni. imbere y'Imana byose Mbele ya birahari Mungu vyote viko. Imana Mungu ni umutunzi ni mutajiri kandi afite byose tena ana vyote. Uwiteka kwibuke Mungu akukumbuke uko yibutse Nowa kama vile alivyomkumbuka agukure Nuhu. igisuzuguriro Atoshe kusababulika juu yako, bakuyoberwe wenyewe watakutazama Amen. wakose kukujua. Amen. Amen. Imana ibamugisha Mungu awabariki Izina ry'Imana ndani ya jina la Bwana wote Yesu ugana Kristo. amagambo avuga ati Nazungumza maneno yanayosema umugisha baraka kubibamo ya kubakia ndani, umugisha baraka ya kubibakia ndani. ngaramubwira ati Alimwambia wiyubakire inzu ujijengee i nyumba Yerusalemu Yerusalemu, uyigumemo baki ndani, ntuzayivemo usitoke ndani, nga nawe ntuzabivemo ati na wewe usitoke Amen. ndani. Amen. ijambo ry'Imana rikunda cyane Neno la Mungu muri abantu linapenda sana. kubyumva kumva ngo ni inzu Kwa watu wanasema ni nyumba aliweka hii na reka hii. tubyemere ni inzu Acha tukubali kama ni inzu nyumba. yawe Sasa ile ni nyumba amabati ni manjanja cyangwa uri gushyira ikigega au naweka manyati ni amatafari ni mabro cyangwa ni ibiti au ni miti. ese iyo nzu yawe Ile nyumba ya maji ese ubwo uyirimo mwenyewe uko ndani, abanzi bakaza wadui wanakuja ntabwo bajya bakurebera mu nzu bakiri hawatakuona hanze na wangali nje na uko ndani ya nyumba bakajya batunguka reba bakureba uri mu nzu wanakuona ndani nawe ukibaza ko ya batunguka nyumba ko wishe unajua kwamba unajificha nawe ndani ya abandi nyumba. barakureba ko batisha Adui wanakuona ule dore ko uriya ule ese mwakwemeye mukaza mukubali mkuje ukibera mu bwihisho tukue ndani ya maficho. ko bibiliya yanjye muri Biblia zaburi ya yangu Dawidi inasema ndani ya Zaburi ya Daudi 91 avuga ati inasema uba mu rwisho ati anayekaa ndani ya Uba mu maficho, rwisho. anayekaa ndani ya Rwisumba maficho byose. ya ule mweza yote, Rwisumba byose. mweza yote. Iyo mpamvu abantu badushaka Ndio maana watu wanatukosha. ese wibaza mu iduka ni bike Najua wengi vinatunda ni wibaza mu vichache, dushaka ni bikeya wengi vinatafuta ni vichache. oya baraza Wanakuja bagasanga twibere mu rwisho wanakutana ndani, tuko ndani ya maficho, Wakatubura. wanatukosa kugira ngo kuri wa munsi kusudi kwa ile siku wagombaga gupfamo wakati ungelikufa. Imana akatoya. Mungu alisema Ntabwo ari hapana. umunsi wawe. Haiko ndio siku Ntabwo yako. ari gihe cyawe. Haiko wakati wako. batangiye babivuga hari mabyo Walianza wakisema Batangiye kulisikia. babivuga. Kwa mwanzo walilisema ngo buri muntu afite igihe cye kila mtu ana buri saa muntu yake. afite isaha ye Kila mtu ana saa ariko yake. isaha yawe itaragera Wakati mwene saa data, yako kama haijawadia, ndugu, uri mu mwanya wawe uko ndani ya nafasi yako cyangwa uri mu ijambo au uko ndani ya neno nk'uko uwiteka abivuga
kama vile Bwana anasema, cyangwa no kwiyumanganya hao ni kujifananisha. kibaza kuri kwisha amaso ya sheri Wewe unawazia kama unajificha macho kwisha Gerard unajiwazia kama kibaza kuri kwisha umunaka wao unajiwazia kama unajificha mtu fulani. ariko bibiri kavuga ngo Lakini Biblia inasema washobora kwisha umuntu utajificha mwanadamu, ariko nawe wakwisha amaso y'Uwiteka chini hautajificha usoni mwa Bwana. wishushanye Jifananishe, ugira uko ushaka fanya unavyopenda, amaso y'Uwiteka chini uso wa Bwana hose cyari anakuwa fasi yote. ariko turi ku magambo avuga ati Tunayo kumanene yanayosema baraka umugisha baraka wo kubibamo ya kubakia ndani. nawe ubirimo Na wewe uko ndani, umugisha Mungu akubariki ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. reka turebe itangiriro Cha tuone Mwanzo tuweze itangiriro gatandatu Mwanzo sura 6, itangiriro gatandatu Mwanzo sura 6 umurongo wa 14 mstari wa 14. Mwanzo sura 6 mstari wa 14. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero wibarize inguge mu giti cyitwa ofero. ngo iki Ati nini? abwiwe ngo iki Anaambiwa nini? uyu ni Nowa Huyu ni Nuhu. Imana imaze kubona ko Wakati Mungu aliona ya kwamba ibyaha byabaye byinshi ku isi dhambi imekuwa nyingi irebye mwenyewe, Nowa isanga ariwe muntu alipomuona Nuhu aliona ya kwamba ndio mwenye haki ubirimo anayekaa. amen Amen. Imana amubwira ati Mungu alimwambia wibarize inkuge usijengee iyo safina. nkuge niyo gukiza nde Ile safina iyo nkuge niyo gukiza we iyo nkuge iri kwibariza ile safina unaitengenezea, ugende uyigemo uende ukae ndani. numara kuyuzuza Ukimaliza uyigemo uingie ndani. ntabwo izakiza nge ahubwo iyo nkuge iri kwibariza izakiza wowe izakiza wowe Itakuokoa wewe. Amen. Amen. ugende wibariza inkuge Uende ujitengenezee safina. komeza Nuko rero wibarize inguge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya: uburebure bw'umurambararo w'igihagararo, uburebure bw'umurambararo w'igihagararo w'iyo nkuge ube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. simbuka kuri 7 umurongo wa mbere nuko Nowa wibarize inkuge rero ndakubwira nawe Nowa wibarize inkuge Nakwambia inu ujitengenezee safina. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge n'ab'inzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Amen. Amen. narebye nsanga amaso yanjye Nimeona ndani ya macho yangu, ari wowe ukiranuka nilikutana wewe ndio mwenye haki. ese nawe Imana ikurebye Sasa na wewe Mungu akikutazama yavuga gutyo ataweza kusema vile? inkuge Nowa yibarije Safina ambayo Nuhu alijitengenezea yamukijije yenye imemuokoa, ko Uwiteka aramubwiye ati kwa sababu Bwana Mungu alimwambia amaze kuyibaza alipomaliza kujenga, aravuga ati injira mu nkuge ingia ndani ya safina n'abo mu nzu yawe na wa nyumba yako mbese kuko ari wowe kwa sababu wewe, kuko ari wowe kwa sababu ni ntabwo yavuga wewe. kuko ari mwe Akisema kuko ari wowe kwa kuwa ni kuko ari wewe, wowe kwa kuwa ni wewe nasanze ukiranuka mu maso yanjye aliyekutana wewe uko mwenye haki. injira mu nkuge Ingia ndani ya safina. n'abazemera bose Na kwinjiramo wote ambao nakubali kuingia ndani, nanze igihe ntarengwa inatoa wakati imiryango isiyo- irakinguye milango inafunguliwa. uwemera wese akaza Kubali yoyote umureka nyabona yinjire aingie.
maze Nowa nawe arinjira nk'uko ijambo ry'Imana ryamubwiye. Arangije alipomaliza maze yigumiramo alikanda, reka nanjye ndebe, acha na mimi nitazame, reka nanjye ndebe, acha na mimi nitazame. niba urimo, Kama uko ndani, niba urimo, kama uko ndani, icara, kaa, witurize, wewe ukae na utulivu, usikilize, uyumvirire, utege masikio, useme nione, maze urebe na wewe uone ibitangaza, ishara n'imirimo na kazi ambayo Bwana atafanya. Arabikora ryari? Ataifanya wakati gani? Ataitendea wanani? Wale ambao wako ndani. Baguza machozi kwenye macho, wale ambao walikuwa ndani. Na wewe nakwambia ukae ndani. Amen. Amen. Abanze kumva. Wenyewe alikataa wasikie kuri rya jambo. Tunarudia tena. Abanze kumva. Wenyewe wakutii. Babonye imvura ishe. Walipoona baraza. Walikuja. Ya misi nzizayikinguye. Siku wakati mlango ilikuwa cyari igihe cyawe. Ilikuwa wakati yao. Cyari igihe cyawe. Ilikuwa wakati yao. Ariko barabisosokura. Lakini walisema ngo bashe nabo barasaza. Bashe walishachawika. Igihe babivugira. Wakati walikuwa wanabisema. Igihe babivugira. Wakati walisema. Muze kuza kumenya. Ari kuza kumukura. Yeye ni mtu gani? Jiulize yule mtu. Ariko mana we. Satani umugome. Shetani ni mwovu. Satani umugome. Shetani ni mwovu. Musengere umurimo w'Imana. Ombee kazi ya Mungu. Ikomeza bagaruba. Mungu awaimarisha watumishi wake. Arangije. Alipomaliza. Baraza. Walikuja. Baravuga. Walisema. Nowa. No. Twumvise. Tumesikia. Turabyemeye. Tunakubali. Imvura iraje kabisa. Turi kubona imirabyo. Tunaona. Imyaka iri kuza. Tunaona umeme. Imibazi iri kuza. Tunaona radi. Sasa kubyemera kubona imirabyo. Sasa utakubali wakati utakubyemera kubona inkuba. Utakubali kuona radi. Utegereje. Kuna venye unangojea. Kugira ngo wemere. Ili ukubali. Nowa arababwira ati. Nuhu aliwaambia. Nyabona. Hebu. Iminsi nziza zikinguye. Wakati milango ilikuwa ikifunguliwa. Mlikataa kuingia. Mlikataa kuingia. Sasa milango imefunga. Ntabwo ari njye bakinze. Haiko mimi ambaye imefunga. Nyabona Nowa. Hebu Nuhu. Kuri muyomba. Mbona uko muyomba? Kuri marume. Mbona uko muyomba? Kodi nyagosenge. Mbona niko shamba? Wafari gakira nginjira. Kiyimvura tarayinjira. Mbona sitapona hivi? Yaba ari bakinze. Kama ni mimi ambaye angelifunga. Ningelifungua. Ariko. Lakini. Hari igihe. Uko wakati. Atazaba ari umurimo w'umuntu. Takuwa. Ari Imana ubwayo. Iri gukora ambaye atatenda. Imana yakoze. Wakati Mungu anatenda, nibuye riroro. Na jiwe linakuwa nyepesi. Baba dafite umutima w'intangiye. Imana yikwitiyemo. Wakati Mungu anaingia ndani. Uravuga ati ni Imana kweli. Sema huyu ni Mungu. Amen. Amen. Uravuga ati ni Imana. Sema huyu ni Mungu. Nuko kisha inguke nawe yabaje. Safina ambayo Nowa alitoka kumukiza. Yenye ilimwokoa. Uwiteka yibuka Nowa. Mungu alimkumbuka Nuhu. Aravuga ati nibutsaho Nowa nabe bari. Nakumbuka Nuhu. Imana penye anakaa na wapate. Mungu alishuhudia kongera gukomeza no gufasha na kumsaidia abereye kumva na kusaidia wenyewe walikubali kusikiliza na kuingia ndani ya ile safina. Ndibuka ninakumbuka igihe Shimeyi wakati Shimeyi aliambiwa ile nyumba. Shimeyi aravuga ati Shimeyi alisema ibyo uvuze ndabyumvise. Yeye unasema ninaisikia. Ariko reka mbabaza. Lakini acha niwaambie. Niba mwarasomye neza. Kama mlisoma vizuri. N'umuntu abafashe icyo gitabo akagisoma. Na yule mtu ambaye atashika kitabu anasoma Ufalme wa Pili 3:36. Wasomye ukamanuka. Hapo soma unashuka. Nuko igihe kibaye kirekire. Kati muda ilikuwa mrefu. Shimeyi alibagirwa. Shimeyi alisahau. Ese igihe kibaye kirekire. Sasa muda inakuwa mrefu. Muhigo hagiye Imana. Ile nazi ambayo umemtolea Mungu na wewe umesahau. Ese igihe kibaye kirekire. Inakuwa muda mrefu. Bikaba byabindi bavuga ati. Inakuwa ile ambayo wanasema. Ile ambayo inadumu. Inatosha sujaa kwenye msimamo. Reka kuhinduka. Na wewe usitoke kwenye msimamo. Kubali. Usimame. Baki ndani. Sababu kuko chenye neno la Mungu linatuambia. Umugisha wo kubigumamo. Baraka ya kudumu ndani. Ese muribaza. Najiuliza. Shimeyi amaze kuva kubivamo. Alipotoka ndani. Agasohoka. Wakati alitoka. Yabaye. Aliishi wala alikufa. Ijambo ry'Uwiteka. Neno la Bwana. Naho ryati. Hata kama inakawia. Lirasohora. Itatimia. Shimeyi ukaanza kumva. Kwa sababu Shimeyi hakutii. Igihe cyaragaza bivamo. Wakati ilifika alitoka. Arangije. Alipotoka. Yiturwa. Alitolewa.
alikufa kwa ajili ya matendo yake, arangije arapfa. Nyuma akikufa. Apfuye kubera iki? Anakufa kwa nini? Apfuye yize. Anakufa kwa sababu kandi Salomo aravuga amaraso yawe, damu yako isihesabuliwe juu yako. Amaraso yawe nakambarweho, isihesabuwe kwangu. Abagaragu batubanjirije, tumisho waliotuanzia bakoze neza umurimo w'Imana, tumika vizuri kazi y'Imana. Batubwira neno la Mungu linatuambia, likatwereka n'imirimo bakoze, tuonesha na kazi zao walisimama imara ndani ya neno la Mungu, batubereka abarore kuwa kielelezo ili na sisi tuwaonee kuri byiza, tutende mema yenye Mungu anashukuru, ili Bwana azatugororere aweze kutupa zawadi kwa ile ambayo tumetenda. Lakini nudakora ibyiza, kama utende mema kuri by'Imana ishaka, tende kama vile Mungu anapenda, bila shaka ziturwa ibyo wakoze, utatolewa kufuatana na jinsi ulitumika. Acha nikwambie, Uwiteka Imana Bwana Mungu anatupa kama unakaa ndani, niba ufite amavuta, unakuwa na mafuta, niyo utizizira mu bandi, hata kama baravuga ati wanasema huyu mtu ana nini. Unakumbuka wakati tulikuwa Afrika, tulikuwa ndani ya kambi, kuwa na kitu chochote, lakini watu wanapopita wandugu bajya bacukura ibiki, wanachimba nini bituma bari bagira yenye inaacha wanakuwa na pesa. bituma bari ubutunzi. Kwa nini wanakuwa na utajiri? Yenye inaacha wanakuwa na furaha, yenye inaacha wanakuwa na furaha, wanavaa vizuri, yenye inaacha wanamerameta. Acha nikwambie yote sababu yavyo ni kukanda. Kukanda. Uone wakati tutatoka ndani. Uone wakati tutatoka ndani. Acha nikupatie ushuhuda. Kama uko ndani unakuwa na ushuhuda mzuri, na wengine wote unasema huyu Mungu iko ndani kabisa. Sasa unapenda ujue mwenyewe kutoka ndani. Hata mkikutana njiani utamjua. Mkikutana utamjua. Shero wabaga bivuyemo. Zamani mwenyewe alikuwa ndani, mlikuwa mnakutana. Wachize na gachiye. Unapopita hapa na akakucheremba. Anakuwa na kusore kabisa. Ibyo rabizi. Ile unaijua? Hari umuntu mwabivuyemo. Huko mtu ambaye alitoka ndani. Muhabya wapi? Niko mshuhuda. Ushatse kwenye makuru ye cyane. Unapopenda kushia habari. Hakugira amashansi abikubwira. Tamkaribia mke wangu atakwambia. Abakozi b'Imana baramuhugura. Watumishi wa Mungu walimuonya, akakumva, alikataa kusikia. Bamuhaye mutama, waliyongera ngenda. Walimpatia na kumkataa ngenda. Wakiongeza na vingine kadhaa. Wale watu ambao wakutii ni kibazo, ni shida. Arangije alipomaliza amaze kubivamo, wakati alitoka ndani akavuga ati kwanze kumva. Watumishi walisema arigendo hasi abapagani bakafika nje waje muhana nabi. Pagano wanasema kwenu mnaasifu vibaya, wala zame Biblia kibaya katikati yenu, muondoe kibaya katikati yenu, na wenyewe wataviona vyote, wamuogope Mungu na neno lake. Ule mtu alimuondoa mikono sababu haukutii. Ibyo washatse kumvira yenye umependa kutii ibyo bikuyobora yenye bitakuongoza. Baramubwira bati, walimwambia wewe rero wari umukozi, tangu leo ulikuwa umukozi au gari mtumishi. Nubwo ukoze ibi, hata kama unatenda mambo haya, uende n'umudamu wawe, mke wako nagira ikibazo, akiwa na shida, ikikwemeza bakakuya amaboko, chenye kuonesha kama tumekuacha, azakugisha inama. Kama anakuwa na shida asikuombe shauri, na wakati atakuomba shauri naye tutamuadhibu. Arangije umugabo aragenda, maliza mwanaume akaenda zake. Umugabo abonaga ari inzobe, mwanaume ambaye alikuwa anamerameta siku ya kwanza, siku ya pili nagiye guhura nawe, nenda kutana naye. Nasema Mungu anaadhibu. Nilisema Mungu anaadhibu. Mwenye haja azibiwa na Mungu. Mwenye haja azibiwa na Mungu. Wewe kaa ndani. Furaha ya kukaa ndani na baraka ya kubaki ndani ni nyingi. Aragenda kumucho amakara, alienda kukata makara, alienda kweli akafanana na makara,
alienda alikimbia alifanana aragenda mu shyamba alibaki porini aragenda biyo alibaki huko wamureba unapomuona ukabyibwira na wewe unajiambia ili watu wa leo wakishushanya ndio wanajifananisha hanze unapomtoa nje anasicha yeye hajali maliza nje kumraji bila kusanyika na kusanyika shida ni friend said fika hapa nasema niko dada naamamisha kubigumamo hakuna baraka kama hakuna baraka unaweza kupata kama kudumu ndani umugisha ukomeye dumu ndani ni baraka Jana tulisikia agasao kubatumvira kwa watu ambao watii wamevamo na mambo wale ambao wanatoka bila sababu. Biblia inasema wanaole neno la Mungu tutabachere bila kuwakawisha baganiraga kwa tukizungumza. Biblia inasema umugisha baraka ya kudumu ndani. Baganiye byinshi mezungumza mengi babwira ati nikiwa nikwambia baki ndani ko uri muri we kwa sababu mwenye ndani uri muri we kwa sababu mwenye ndani yake uri muri we mwenye ndani mwake. Biravuga ngo Biblia inasema nimuguma muri kibaki ndani mwake nimuguma muri kibaki ndani mwake usabe cyo mushaka ombe chenye mnapenda na nyinyi mtapewa. Burya guhungira kuwiteka kimbilia kwa Mungu ina mafaa mugiye morero ombe kimbilia ndani kumenya umugisha unapenda uweze kusikia baraka kugira ngo umenye byiza va kuma baraka na uheri ambayo inatoka kwa Mungu. Baki ndani ubashe kureba uweze kuona cy'Uwiteka chenye Mungu agukorera atakutendea. kandi ababirimo wenye wako ndani akida dusezeranije kuna ingine ahadi uzagira ubugingo buhoraho pata uzima wa milele. ikindi cyabigumye ingine cyangwa umugisha wo kubigumamo baraka ya kubaki ndani adusezeranya alituahidia uzabana nawe baki naye milele. abumvisha amagambo maneno bakemera kubigumamo bari bamugisha hari indirimbo ivuga ati kuna nyimbo ambayo inasema komeza ugumemo endelea udumu ndani. Mwakaririmba unaweza kuimba mwakaririmba unaweza imba cyangwa kamikavuga ko au moja ambayo inasema kaduhaguruke turirimbire Imana itugaburiye twishimire ku byo kurya byiza itugaburiye izina Yesu Kristo.